nyuma y'uko ishyaka rya Ministiri ryo muri Afurika y'Epfo ritakaje ubwiganze mu nteko nshingamategeko mu matora aherutse, abayobozi baryo batangiye ibiganiro bigamije gushyiraho guverinoma nshya ihuriweho. Ministiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yari muri Cadi, aho yasoreje uruzinduko yari arimo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Afurika. Uburusiya bugamije kuziba icyuho buvuga ko cyasizwe n'ibihugu by'i Burayi, byanenzwe na Sergey Lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru. Imibiri y'abantu 14 bishwe nyuma y'amatora ya 2010-2011 yo muri Cote d'Ivoire yahawe imiryango yabo mu muhango wateguwe na Leta ejo kuwa gatatu. Mu mvururu zavutse icyo gihe abantu 3,000 bahasize ubuzima. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF rirahugura abagore bo muri Leta ya Gombe muri Nigeria ku bijyanye n'imirire mu muryango. Umushoferi wa taxi Mohamed Azam wo mu mujyi wa Alexandria mu Misiri ahabwa impano z'ibitabo, aho nawe yahisemo kujya abigendana mu modoka ye atwaramo abagenzi. Uyu yizeye ko bizashishikariza abantu gusoma.